Nema preživelih. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Svi kanali i radio stanice su primorani da obezbede prenos ovog programa. Molimo pričekajte obaveštenja iz Ministarstva odbrane. Molimo pričekajte obaveštenja iz Ministarstva odbrane. Na nebu prema severnoj hemisferi je primećen veći broj meteorita koji se približavaju teritoriji Balkana. Svi građani Republike Srbije su dužni da ne isključe gas, struju, vodu i ponesu hranu i vodu za 14 dana u svoja skloništa pod zemljom. Ni po kojim slučajem ne stojite blizu prozora, na eksplozija meteorita može da polomi staklo i imati smrtni ishod. Trenutno SA izračunava trajektoriju meteorita ni na bilo koji način ima da pokuša zaustaviti dešavanje ove katastrofe. Vozači koji su dobili ovu poruku da bez panike napuste svoja vozila i pronađu najbližan skloništa pod zemljom. Svi autoputevi do daljnjeg će biti zatvoreni i samo službena vozila će moći kretati po svim granama autoputa. Potencijalne mete su Niš, Beograd. Upozorenje. 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 Tokom obaranja jednog nebeskog tela došlo je do lančane nuklearne detonacije. Izgleda da ova nebeska tela posjeduju nuklearno njezgro i usmerena su po većini gradova Balkana. NESA saopštava da poreklo ovog objekta je nepoznato. Svi građani Republike Srbije moraju naći solidni zaklon ispod zemlje i prikupiti hranu i vodu za sledećih 14 dana. Obezbedite svoje i sebe, ugasite gas, vodu, struju i zatvorite vrata iza sebe. Za vreme detonacije postavite svoje telo u ležeći položaj, pokrivenih ušiju i čekajte završetak eksplozije. Efekti eksplozije su svetlost, jak zvuk, potres, vibracije. Ni po kojim slučajem ne izlazite iz zatvorenog mesta, čak i pri pozivima u pomoć. Efekti posle eksplozije: nizak nivo kiseonika na površini, nizak nivo svetlosti, radijacija N. Vojska Srbije sada obezbeđuje sve delatnosti nove zemlje, svaka neposlušnost vojnog lica nje je smrtna kazna. Prve detonacije desit će se za manje od 1 minuta. Kontakt par gradova prema istoku i zapadu nje nestalo. Ovaj program ima da prenosi informacije svojim građanima dokle je to još moguće. Posle 14 dana bit će označen signal za sve čisto. Nakon signala možete napustiti svoje sklonište i pomoći ostalim ljudima u skloništu. Hitna pomoć, policija i vatrogasci neće biti dostupni za narednih 14 dana, dok se organizacija ne povrati. Najboljim načinom da označite vaše sklonište vojski i drugim službenim licima uz pomoć signalnog pištolja, zastavom, bakljom. Vojni kampovi će biti podignuti od udaljenosti od centra grada barem 10 km. Detonacije su se desile u Zagreb, Sarajevo, Novi Sad, Budimpešta.